Bandana from Ghana. And me there, my say, are you, oh, you can say, and that's in the new way, dear. Me don't go way back. Hey, me don't quite hear his atom cramp when I'm there in Kaisa Dabi, me come back, I say, anyway, I call her. And what I made the walk, me a queer chianca, bandana from Ghana. And you me your damn man, say, Shatta Wale now, we see what's on the day. Shatta Wale, SM for life, hey, for life. SM. SM, me cry and not till it, hey, me do what it. Me do in a professional way. Oh, Papa. Papa, oh, Shatta. Shatta. Hey, Shatta movement be what? Hey, the movement in India is big, and the Shatta family is big. Hey, and every day beer is getting better and getting better. Hey, no matter what you say about Shatta, oh, Accra, no any more the children. Hey, Shatta, hey, will be into me for them. My friend just say, hey, Nyakopon, and just say, Sebi, no, I turn and say, Shatta Wale did not do my debate at all. Papa, Oma, you're the white. And actually, me can't be me pay was pa Shatta. Kana fo nyina so mo do yiye. Kana fo do ni mu odwen Shatta Wale. Obeka se na na actually na Shatta be mama kwaba e de ba attention TV so na de Shatta na me buru egu om ka se na start ya Shatta no mo piesie maje me kunya kase no attention TV so na me be buru eye ensam e de egu ho. Hey, Andrea ya Shatta Wale ebra penny a program or Accra Sports Stadium na Accra Sports Stadium no say wani oh and what say de be catch na kan what say me natil na better na me bro de be e ranka wo so do wani ko hwe bi na esi wa Accra Sports Stadium e Andrea ya eh dabi enipa sebi ka say nkran ne Accra Sports Stadium obia so ni phone touch no just ejina so na say Shatta Wale performing hey obia so ni phone na ejina ne so obia focus on Shatta Wale hey we ye kura na aba ha na ye hu ene de ye hwa na SM for life oh I feel they do baby nti say na say osunye Shatta Wale tini so ma oh Shatta tese ohun krofo na gu ho no Shatta Wale esunye na Shatta Wale nim se Ghana for do ne sa oh eto me bi na krofo so a local champion Shatta Wale abema muda na ebinim se he on conquer perform outside he only based in Ghana and no nam haye ni anu haye and you kan oh ne SM for life and paba oh ye wa ha na ndie Beyonce buy no be drop you ne Shatta and ne come and see the Shatta movement in Ghana and then you make say aha say the he Shatta Wale he onye local champion e no kra Ghana for say local champion kra na ye payade o mu amuso munye local champion no hey mo concert ya te sen e go fa he ne ba ho enso Shatta Wale o endre ya Accra Sports Stadium na ese woni nche say ye kachiro Ghana for say na natili me kan che Shatta se Shatta mo pe wasem wate se ne otie bi o mpe wo sa na sema me kachiro Ghana for nso so ne sa me ade to ne Ghana for kan say nipa de wo ho ya live legacy is very important because so Shatta no ye ne ma say wa anko ka Shatta Wale me I'm not sure say we nam ho na Shatta be fa wasem no wo ye o okoka na obeka o ye principal man o live on a principal niema yes I know Shatta Wale mpese ubesisi no into ono so mpese obesisi obi so we see Shatta any one no that hold na mana no mo nkom be tese bia se okisi amu enu makosha amana ba akum no wo be pri wo mu saa any no be kana dua kiro
enti enkosisi Shatta Wale eno no so mesisu na utisi ne de ne obeba bontia be kanadwen e dia so that's how he is openo kro ni bibi oye bia eye gina ka chen se ye gina ye buru aka chen se ye buru na mo bebre na mo so onye enso Ghana fo de ene ne ma ne de agi ni tum ye pene saa che ni otie bia ufa uma obi ska 5 si de bi mo so mo na ma ene ebi de mo ma mo ska we ene mo say Shatta Wale etimi eye de be otimi ema obi adwuma otimi yi ono an kotokom sika na ode ama obi o se gina fa ye adwuma obi na abonte na akoma 10 cedi ye de ye adwuma celebrities ebinim check 10 cedi 20 Ghana de na ode be yeso Shatta Wale etimi ekukuru ni sika twie na ode ama agekwa se na wato moto na ode ama obi wo ye motor rider na wato de achew o se fa ye adwuma na wonsan kwa wano enu enti na ama Ghana for do Shatta Wale Ghana for se Shatta woni ema na wo ye nyina omoni eku hu enti omoda wase nyame hiraw enti na omo ntwen ema sabi nyame ento ne nsa emfre wanse wo so omo kire wo do na wo ti ase na Ghana for a kire odo ese enti na Ghana for so mbe kire wo do se wo niema wo ye ma Ghana koso aya oniema pa no na oniema pa no ede wo ebeko akwakodru bohye assassins onyame onhira Shatta na onyame onyo tese medama sese mo PSC ene me bedwure ensem na egugo attention TV so ede mamosa makra mo da se ne esambehye